Isi say hanami hita haganupan na beribadah ibagas gereja GKPS Padang Bulan sonai homa nasyam na mandihuti ibadah secara live streaming ijape nasyam Marianan. Shalom, selamat hari Minggu. Ya. Terpuji ma Tuhan, ibere bata panorang na jenges doma sirsir hita nalaho mandihuti ibadah minggu sadarion 3 November 2024 goran ni minggu napa 20 toluhon doktrinitatis. Topik minggu ta makahulongi naibata Jehovah apa hasoman jolma. Idah kita hasomanta kiri kanan, sise hita, salam hita, hatahok kita makolongi naibata Jehovah pakon hasoman jolma. Terima kasih. Sadarion ibahendo acara khusus songon na doma itingting ibahendo acara mangondoskon tohonan hasituaon apa hasamason manjalo tohonan 15 halak situa pakon 2 halak samas dear ase dihuti hitama acara ibadah on membani mukahni das holi iujungi ibere bata panorang martonggo hita ibaga suhur mangondoskon ibadah tahun asedear mardalan ibagas pangurupini Tuhan. Amin. Kuria nahinarga ni Tuhan, sadarion marmalas ni uhur dohita, boy saur pakon Tuhan, marhitei ibadah mingguta. Lambin gokdo homa malas ni uhur ni kuriaon, marhitei nasihol apeima pasu-pasu tohonan hasituaon, pakon tohonan hasyamason. Hubani hasomata nadob ipilih Tuhan in marhitei kuria nagabe calon situa pakon calon syamas. Laho mamukah ibadah on nautang mahita aseriap jongjong mangalo-alo barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Jongjong mahita. Mandoding hita haleluya nomor 472 ayat sada pakon ayat 2 seng adong nados. Somani hana yo, pitahak tomon naib
Ibagas goran ni na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apatondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Maruhur holong mahita, ay parlobe do iya makaholongi hita. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata pargogoh na so tarimbang, tunggung jana bonardo ham. Ipaturo hamdo nagijang maruhur, jana ipagijang hamdo na toruh maruhur. Ipangindohan nami hubamo, masuki jana togu hamma uhur nami marhite tonduymu, ase unduk, toruh, saluju, jana bujur hanami ilobemu. Sonay age ilobe ni haganup hasoman. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, ipadas ka nami tonggo nami on hubamo. Amen. Hundulma Kuria. Mandoding hita, mangindo hasasapan ni dosa hubani naibata, doding ta haleluya nomor 250 ayat 1, 2, pakon ayat 4 haholongan nama pasing. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hitama dosata hubani Tuhan nay bata. Ham Tuhan nay bata, paridop niuhur anja parholong niate huban nami jolma pardosaon. Doma iya tahon ham huban nami, ase ihaolongi hanami hasoman nami doskon diri nami. Hape bani perguluhan nami ari-ari, gatido seng jupaham in huban nami.
Gatido hanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas niuhur dopak hasoman nami. Hurang do huma hanami palumbahon hasoman. Bani parlahon na hurang dopak ham. Agi kuria mupe, gatido lang ihaulongi hanami humbani uhur na borsi. Gatilang marpangguruan hubani harosuni uhurmu hanami. Lahu mandalankon tanggung jawab titong-atongan ni kuriamu. Gabe harusun nami sandiri hasa idalankon hanami. Narohdo hanami hulobemu masopot kon dosa nami. Holong maatemu, marpangulaki uhurmu mangidah hanami. Sasapham mahaganup dosa namiin. Ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus si hokop hanami. Amen. Tangar anja hapor sehita mahata ni nebata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Martua mahalak nadop sinasap panlanggaron ni, nadop nirukup dosa ni. Martua mahalak anggoseng ihira Jehovah bani hajahaton. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridakon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Hundulma, Kuria. Malas uhurta, doma isasap dosata, janah iurasi uhurta. Mandoding hita, haleluya nomor 258, ayat sada pakon ayat 4. Nama si holdo uhurhu. Saksihon hita mahaporsyaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, banisap tanohon. Aw porsaya bani nebata bapa, pargogo na so tarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta,
Natinubuhkon ni si Maria, sanganape haliaban, marhite tondui na pasing, na manarod na parngit, bani panurang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hun nagoritoro, mulak manggolo kumbani na matay, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjahun tulis siamo ni nebata bapa, pargogona so tarimbangin, huncay maia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolo, pakon na dop mate. Apor saya bani tonduy na pasing, bani kuria parsalag na mapasing in, parsauran ni sagala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah. Amen. Hundulma kuria. Sonari masuk mahita hubani acara khusus. Kuria na hinarga ni Tuhan, siolmai masuki hita acara khusus mangondoskon tohonan hasit tuaon, pakon tohonan hasamason, hubani hasomanta, nadub ipapulik hita nalaho mangidangi hita, ase sanggaman dudingon. Roh manasyam hulubi, nasyam calon situa, nasihol manjalo pasu-pasu hasit tuaon, riap pakon hasomani. Manduding hita, haleluya nomor 502. Martonggo mahita, ham Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain, ham do naman dilog ganub si parhorja i kuriamu, ham do naman beregogo jana nama masu-masu, haganu parhorjamu, jongjong do nuan si dia, nadop terpilih, gabi calon situa, jana nadop mangidangi kuriamu, na mangindo manuan hanami, pasu hama sedia, aselambin margogo, maringgas niuhur, jana marmalas niuhur sedia mandalan kon horja, hasituaon, bahen hasangapon ni goranmu. Amin. Nasyam
hasoman sa kuriau. Humbani mukahni parjongjong ni kuria i dunia. Ipabakit do nagabe situa. Laho pator sahon horja i kuriain. Janah yondos kon kuriain do sidia. Hubani naibata marhasoman tonggo. Dumuhujay idah nasyam dos sonari jongjong ijon hasomanta John Sugiat Girsang Lydia Sartika Peranginangin Mardiati Barus Marulitua Purba Christian Sabda Girsang Ajis Boyman Purba Johnny Verson Sinaga Yan Rudi Christian Saragi Axel Sudijaya Saragi, Osna Hasiani Sitopu, Irma Yustati Saragi, Ratna Dewita Saragi, John Lukman Purba, Oliver Bobby Reynolds Simarmata, Pakon Jan Filben Harapan Purba. Ase ibasama SK ni Sidia. Surat keputusan pimpinan Majelis Jemaat GKP Padang Bulan nomor 306 sampai 320 garing A.1.2 garing angka 4 garing 2024 tentang pengangkatan situa di Jemaat GKP Padang Bulan. Pimpinan Majelis Jemaat GKP Padang Bulan menimbang bahwa dengan berakhirnya masa calon situa di Jemaat GKP Padang Bulan mengikuti masa persiapan situa selama 3 tahun, maka dirasa perlu untuk menetapkan situa di GKPS Padang Bulan. Mengingat 1. Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS pasal 76 dan pasal 77. 2. Petunjuk pelaksanaan pemilihan situa, samas, calon samas dan calon situa di GKPS. Memperhatikan penilaian atas calon-calon situa menyelesaikan masa persiapan dan mereka dapat ditahbiskan dalam kebaktian minggu sesuai dengan agenda GKPS. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Marulitua Purba, John Lukman Purba, Johnny Verson Sinaga, Ajis Boyman Purba, Axel Sudijaya Saragih, Osna Hasiani Sitopu, Yan Rudi Christian Saragih, Lydia Sartika Paranginangin, Jan Filben Harapan Purba, Mardiati Barus, Ratna Dewita Saragih, Irma Yustati Saragih, John Sugiat Girsang, Oliver Bobby Reynolds Simarmata, dan Christian Sabda Girsang menjadi situa di Jemaat GKP Padang Bulan Resort Polonia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada hari tanggal Minggu 3 November 2024. Pimpinan Majelis Jemaat GKP Padang Bulan, Situa Surya Abadi Sembiring pengantar jemaat ditandatangani, Situa Wanris Pindo Purba Sekretaris Jemaat ditandatangani, disetujui Pendeta GKP Resort Polonia, Pendeta Jimmy Raya Saragih ditandatangani. Siol jalon ni sidia mapasu-pasu humbani Tuhanta. Aselambin margogo sidia mangidangi ikuriain. Pai maai. Tangar hitam malobe ripun ni horja hasit tuaon. Naparlobe. Mangambilan kon hata ni batana tarsurat bani padan na basaya. Pakon bani padan na baru. Hubani haganuk jolma. Marmahani mardi matahon pakon manramot kon parlahon ya soman apa mamisang parlahon ni sidia naso taluk marhite hatani naibata
mangujur anggota ni kuriain mandiuti kebaktian sakramen pakon partupuan na patut si dito ni halak Kristen mangapo halak na marpusok ni uhur patorsahon na masombuh na maduyuk manori na buritan jana manonggohon pakon paingat kon hata ni bata bani sedia palimahon patorangkon pakon pamas-mas kon hubani anggota ni kuria pasal tugas pakon tanggung jawab ni selaku anggota ni kuria paunomkon gabi sitiruon bani hapor sayaon holong ni uhur parlaho age parsahape Nasyama soman nalaho manjalo pasu-pasu tohonan hasit tuaon. Dom mata kasih tangan nasyam ripun ni horja hasit tuaon. Sioldo takas botohon nami. Bujur ni uhun nasyam manjalo pakom mandalan kon horjain. Halani ai balo si nasyam ma na husuk kun konon hubani nasyam. Ilobe ni naibata pakon ilobe ni kuriaon. Parlobe por saya doham na bata bapa pakon Tuhan Yesus apa tondui na passing do na mandilo anja na marsuruham gabi situa i kuriani radoham mandalan kon haganupan horjain romban hubani hata ni bata humbani gog ni uhurmu pakon humbani haganub gogo jana gabi juak na bujur ilobe ni nebata pakon ilobe ni aso manjolma radu manjalo horja hasituaon romban hubani hata ni nebata domu hubani ripun ni horja hasituaonin anggosonai do bulan ni urmu mangakuon haganupanai ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuriaon hatahon hamma pangakuanmu. Terima kasih ma. Sonari ondosma pasu-pasu tohonan hasit tuaon hubani nasya. Ham situa John Sugiat Girsa sai i pasu-pasu Tuhan nebata pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na passing maham maka bujurhon tohonan hasituaon na nyondos kon hubamu sadarion bahen hasangapon ni nebata. Amin. Ham Sintua Lydia Sartika Peranginangin sai pasu-pasu Tuhan nebata pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina passing maham maka bujurhon tohonan hasituaon nan yondoskon hubamu sadarion bahen hasangapon ni naibata. Amin. Ham situa mardiati barus sai ipasu-pasu Tuhan nebata pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na passing maham maka bujurhon tohonan hasituaon nan yondos kon hubamu sadarion bahen hasangapon ni nebata. Amin.
Ham sintua marulitua purba. Say pasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apaton duy na pasing maham. Makabujur hontohonan hasituaon. Nanyondoskon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni na bata. Amen. Ham situa Kristian Sabda Girsa. Sa ipaso-paso Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dina pasing maham. Makabujur hontonan hasituaon. Naniondoskon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ham sintua ajis boyman purba. Say pasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apaton duy na pasing maham. Makabujur hontohonan hasituaon. Nanyondoskon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ham situa Johnny Verson Sinaga. Sai ipasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duina pasing maham. Makabujur hontohonan hasituaon. Nanyondos kon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ham sintua Yan Rudi Christian Saragi. Say pasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duy na pasing maham. Makabujur hontohonan hasituaon. Nanyondoskon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni nebata. Amen. Ham situa Axel Sudijaya Saragi. Sai pasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan ta Yesus Kristus apaton duy na pasing mahal. Makabujur hontohonan hasituaon. Nanyondoskon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ham sintua osna hasiani sitopu. Say pasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duy na pasing maham. Makabujur hontohonan hasituaon nanyondoskon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni nebata. Amen. Ham situa Irma Yustati Saragi. Sai ipasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan ta Yesus Kristus apaton duy na pasing maham.
maka bujurkon tohonan hasit tuaon, nanion dos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amin. Ham sintua Ratna Dewita Saragi. Say pasu-pasu Tuhan ne bata, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duina pasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon, manyondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni ne bata. Amin. Ham situa John Lukman Purba. Sai pasu-pasu Tuhan ne bata, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duina pasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon, nanyondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amin. Ham sintua Oliver Bobby Reynolds Simarmata. Say pasu-pasu Tuhan ne bata, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton duina pasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon nan yondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amin. Ham situa Jan Filben Harapan Purba. Sai pasu-pasu Tuhan ne bata, pakon Tuhan ta Yesus Kristus apaton duina pasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon, nanyondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amin. Ase dopakon nasyama kuria. Nasyam hasoman ikuriaon. Jalo nasyama situat taon ibagas malas niuhur. Ganup mahita manonggohon pakon mangurupi sidia, ase ganup horjani sidia, marbuah kon nama diar, bahen hasangapon ni Tuhan ta, martonggo mahita. Hamtuan ne bata bapa namin na inaguri atas, terima kasih mabamu, halani idop ni hurmu, hubani hasoman namion. Saya tambah hama bani sidia si bere-bere ni tondu na pasing, asalam bintor samad dalan pangidang yun ni sidia itong atongan ni kuriamu puoy hama uhun nami ase diut hanami pasaut kon horja in marhite na marsi haolongan marsi rupan jana marsi pauliulian ase lambin rarat harajaanmu bain hamuliaw ni goranmu. Amin. Mandoding hita 500 tolu ayat 4 sangga mandodingon mula manasyam nadok manjalo paso-paso tohonan hasit tuaon jana Roma nasyam hulobe
hasoman nami calon samas nasil manjalo pasu-pasu tohonan hasamason pakon hasomani mandudi. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain. Ham do naman dilo ganup si parhorja i kuriamu. Ham do naman beregogo jana mamasu-masu haganup parhorjamu. Jong-jong donuan si dia. Nadopi pabakit ham. Gabi calon sama si kuriamu on. Jana nadup sesi mangidangi i kuriamu. Na mangindo manuan hanami. Pasu-pasu hama si dia. Hasilami margogo. Maringgas niuhur jana marmalas niuhur mandalan kon hor jahasa mason bain hasangapon ni goranmu. Amen. Humbani mukani parjongjong ni kuria i duniaon ipabaki do juak-juak ni nagabi samas laho pator sahon horja i kuriain. Sadalan hunjin yondos kon kuriaon do si dia hubani nebata marhasoman tonggo domu hujai ida nasyam do sonari jong ijon hasomanta Selvia Julita Damanik Pakon Betty Nuriani Saragi ase ibasahon ma eskani sidia. Surat keputusan pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 321 sampai dengan nomor 322 garing A.1.2 garing angka Romawi 4 garing 2024 tentang pengangkatan samas di Jemaat GKPS Padang Bulan. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan menimbang bahwa dengan berakhirnya masa calon samas di Jemaat GKPS Padang Bulan mengikuti masa persiapan samas selama 3 tahun, maka dirasa perlu untuk menetapkan samas di GKPS Padang Bulan. Mengingat pertama, tata dasar dan tata laksana GKPS pasal 82 dan pasal 83. Kedua, petunjuk pelaksanaan pemilihan situa, samas, calon samas, dan calon sintua di GKPS. Memperhatikan penilaian atas calon-calon samas, menyelesaikan masa persiapan dan mereka dapat ditahbiskan dalam kebaktian minggu sesuai dengan agenda GKPS. Memutuskan menetapkan pertama mengangkat 1. Silvia Julita Damanik, 2. Betty Nuriani Saragih menjadi samas di Jemaat GKPS Padang Bulan Resort Polonia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada hari tanggal Minggu 3 November 2024. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Situa Surya Abadi Sembiring pengantar jemaat ditandatangani, Situa Wan Rispindo Purba Sekretaris Jemaat ditandatangani, disetujui Pendeta GKPS Resort Polonia, Pendeta Jimbiri Raya Saragih ditandatangani. Siol jalon ni si dia ma pasu-pasu humbani Tuhanta. Aselambin margogo si dia mangidangi ikuriain. Paimai tangar hitam malubi ripun ni horja hasa mason. Naparlubi mandalangkon horja diakonia. Napaduahon mandalangkon horja paridop nihuran. Hubani pagori ni kuria.
marpardomuan hubani pahara ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, pakon nalegan, na marpardomuan hujai. Patuluhon, mangujur pagorini kuria, ase marsiurupan, bani goluh, mandopakon malas niuhur, pakon pusok ni uhur. Paupakon, mangujur, pakon mangajari pagorini kuria, ase boi mandiri secara ekonomi. Palimahon, mangapo halak namar pusok niuhur, patorsahon nama sombuh, pakon manori na buritan. Paunomkon, patorangkon, pakon pamas-maskon hubani pagorini kuria, pasal tugas apa tanggung jawab ni selaku pagori ni kuria. Papitiuhon, gabisi tiruon, bani hapor sayaon, holong niuhur, parlaho age parsahap. Nasyam hasoman, nalaman jalo pasu-pasu tohonan hasamason. Domata kasi tangan nasyam ripun ni horja hasamason. Siol ma takas botohon nami, bujur ni uhun nasyam manjalo pakomandalan kon horjain. Halaniai, balo sinasyam ma, nahusuk kun konon hubani nasyam. Ilobe ni bata pakon ilobe ni kuriain. Porsaya duham, na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunduy napasindu, na mandilo, anjaha marsuru, ham gabe samas i kuriani, radu hamandalan kon hagenup horjain romban hubani hata nene bata, humbani gog ni urmu, pakon haganup gogomu, jana gabe juak na bujur ilobe nene bata, pakon ilobe ni asoman jolma, radu haman jalo horja hasamason, romban hubani hata nene bata, domu hubani ripun ni horja hasamasonin, anggosonaido, bulat ni urmu mangakon haganupanai ilobe nene bata, pakon ilobe ni asoman jolma, hataon hama pangakuanmu. Terima kasih ma, sonari ondosma badinasyam, pasu-pasu tohonan hasamason. Ham, Samas, Selvia, Julita Damani. Saya pasu-pasu Tuhan ne bata, pakon Tuhan ta Yesus Kristus apa tondui na pasing maham. Maka bujur kon tohonan hasamason, nan yondos kon ubamu sadarion, bahen hasangapon ni nai bata. Amen. Ham Syamas Beti Nuriani Saragi. Say pasu-pasu Tuhan ne bata, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy na pasing maham, maka bujur hon tohonan hasyamason, nan yondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ninne bata. Amen. Ase dopak kon nasyama kuriain. Nasyam hasoman i kurion. Jalo nasyama samas taon ibagas malas niuhur.
ganup mahita manonggohon pakon mangurupi si dia. Ase ganup horja ni si dia marbuakon nama diar bahen hasangapon ni Tuhan ta. Martongko mahita. Hamtuan bata bapa namin na inaguri atas terima kasih mabamu halani hidup ni urmuhu bani asoman namyon. Saya tambay hamma bani si dia si bere-bere ni tondui na pasing hasil bintor samardalan pangidang yun ni si dia hitong-atongan ni kuriamu. Puhi hamma uhunami hasil diut hanami pasaut kon horjain marite na marsi haulongan marsi rupan jana marsi pauliulian hasil lambin rarat harajaunmu bain hamuliau ni goranmu. Amin. Ase mulakma pasangan nasiam hot jongjong ilobe jana yotang hanami haganupan si tua na baru manjalo pasu-pasu. Sonari ipangindohan nami ase marsahap mewakili namanjalo tohonan. Saloma hubata haganupan. Shalom. Terpuji ma Tuhan bani panorang sadarion boy hita markebaktian boy hita markumpul igarejon jana doma torsa jorei mardalan mangondoskon tohonan hasit tuaon pakon hasamason bani kuriata i GKPS Padang Bulan bani sadarion hanami humbani haganupan nadop manjalo tohonan parlobe maka tahun terima kasih hubani full timer hubani PMJ majelis pakon kita haganupan pagori jadi bani tolu tahun memang ibu hali dohanami marhitei pembekalan pelatihan implementasi bani haganup kegiatan pelayanan. Tapi kita haganupan Bapak Inang anggo waktu tolu tahun pasti dolang cukup untuk kanami bisa sempurna melaksanakan haganup tugas pelayanan on. Jadi ibaga saya haganupan mangindo hanami ase hanami haganupan parhorja nadok manjalo tohonanon tetap itonggohon haganupan pagori kuria tetap kanami boy makorjahon horja pelayananon ibagas malas niuhur sonai homa haganupan keluarga pe tetap boy mendukung ase ibagas haganupan horjaon pitah gorani Tuhan namar sangap marmulia. Jadi anggo isukun mungkin ya rado langpak hanami manjalo tohonanon tapi songon hatani panditata hatani PHMJ nama katahon bahasa Tuhan nai batado nama mampuhon Tuhan nai batado nama memimpin ondo hahotan ni urnami ase boy ijalo hanami tohonan bani sadarion. Jadi sahalinari terima kasih kubata haganupan hanami pe mungkin minta maaf untuk segala tutur kata
parsahap pangabak nami mungkin ibagas namar lajar, ibagas namar sahap kanami mar pangabak, anggodong nahurang hanami minta maaf jana tongtong matene tonggohon nasiam hanami ibagas nama korjahon haganupan horja pelayanon ubani hasangapon hamulian ni goran ni Tuhan. GKPS Padang Bulan tetap kompak, kebersamaan yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tangarhita persembahan pujian humbani majelis nadop manjalo tohonan. Ya, stabiotik, dongotik miskomunikasi. Jadi hubani kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Hubani hasoman nami nadop manjalo tohonan situ apakon samas. Jadi domo hubani penilaian nadop kita tapkon berdasarkan surat hubani pengurus resort. Aima kegiatan na idalan kon nasyam bani tolu tahun napar budion termasuk maai masalah mandihutu sermon, pelayanan dalam suka dan duka, pembinaan pakon nalegan. Jadi hagadup do sedia lulus doma makorjahonai, tapi dong tolu halak membani sedia dop kosi ididah kanami asesmen nai horjahon berdasar marhite sistem. Jadi idilohanami holi tolu halak uban nasyam na terbaik mai hatawan hanami hagadup nasyam terbaik, tapi dong tolu halak asi holi hulobe nasyam na parlobe maai hubani inang situara na Dewita baru saragih na paduahon hubani bapa situa Joni Person Sinaga na patuluhon hubani inang situa Osna baru Sitobu. Jadi menghadap mimbar Manasyam, menghadap hubani pendeta. Jadi rohmah hita haganu PMJ pakon pendeta resort mangondos konon sonai homa hubani Bapak Ika ijon maham diut. Tangarhita persembahan pujian humbani anggota majelis na baru manjalo tohonan.
Kundulman Nasyam. Tangar hita ting ting kuria ilanjutkan holi galangan kor humbani gemben dekor tondui napasing. Shalom mahbata kenupan. Selamat hari Minggu. Terpuji ma Tuhan, bani pasu-pasuni buah hita mertupuse bani kebaktian ta sadarion. Secara khusus saya bani kebaktian penabalan 15 situa pakon 2 samas ikuriata. Selamat datang hama ya tahun hanami bani Asyam, mungkin keluarga neta balkon na on ope ongga merkebaktian ikuria GKPS Padang Bulonon. Selamat merkebaktian ma bani Asyam. Pimpinan majelis pakon kurian maka tahun selamat ulang tahun Hubani Nasyam nomor ulang tahun ibagas minggon buka mai Hubani tanggal 20 Oktober dan Subani Sadarion 3 November 2024 20 Oktober Aima Bapak Situa Edwa Terpurba Bapak Kosman Optaniel Girsang Bapak Edi Rianto Purba Pakon Iren Aurelia Simbolon nomor ulang tahun tanggal 30 Oktober Aima Neti Sinaga Inang Romasti Sipayung Rumandang Yesilin Gresila Seragih Pakon Bianca Mera Tabita. Tanggal 31 Oktober Bapak Diar Kristo Seragih Pakon Denila Kristam Dabel Hasan Seragih. Nomor tahun bani tanggal 1 November Talia Indira Sipayung. Nomor ulang tahun tanggal 2 November Bapak Wisman Sinaga Bapak Pendeta itu Belihar Purba, Inang Hernawati Huta Barat, Joy Renat Saragi, Pakon Wini, Joyce Rich Purba. Nomor ulang tahun Sadarion, 3 November, Inang Yusoli Aris Universita Turnip, Pakon Pramasela Ardinda Piara Sipayung. Ya Tuhan hanami, panjang umur, sehat-sehat manasyam, diberkati oleh Tuhan. Namang ihut, pentabisan situa pakon samas dumai laksana hita nokan mardalin bagas nadiar tonggon hita 10 tolu nadom manjalo tohonan ase haganum sideon boy makorjahan tohonan nadop ondos hubani sedia. Jadi tugas-tugas hubata hagarupan kuria salose kebaktian ibahendo acara singkat jana ipasir-sir sedia dohoma naman jalo tohonan hasamaton makan siang. Jadi harapur nami unang mulak behita totak mahitai bagas ruangan gereja mandihuti acara salpu kebaktian janah si panganon ibagi ibagas gereja. Jadi pasingat kanami unang mitor mulak hita tene bapenang namang ihut Minggu Pesta Bapa pakon Manggalang Holobe ya dongkon bani Minggu Narok 10 November jana haganuk namar tugas bani kebaktian tanggal 10 November pakon pertonggoan tanggal 8 November aima ihobaskon seksi Bapak namangi utuse ting-ting paduahon si Holmar Jabuan Naparlobe Rio Edward Sipayung nyumbani keluarga Amir Sipayung Inang Marulina Sinaga Nahinan sektor onom pakon tunangani Bella Grace Sitorus nyumbani keluarga Doni Erjon Sitorus Nahinan Inang Suryani Borsiman Jutak Jemaat GBI Jalan Merdeka Siantar ipa masu-masu bani sia November IGKPS Seribu Dolok Napa duahon Silvia Deborah Simarmata nyumbani keluarga Andrea Simarmata Inang Roslinda Sagala sektor 2 pakon tunangani Sebastian Desmond Rambe nyumbah keluarga Pangeran Rambe Inang M Dorok Saribu Jemaat HKBP Perdomuan Ipasu-pasu HKP Perdomuan bani sia November pukul 10 namang ihut renovasi 2 rumah anggota Kuriata. Boleh tampilkan bani slide. Marhite
Kepengurusan Diakoni Sosial Kuriata GKPS Padang Bulan, Sihol merenovasi 2 rumah sama keluarga Nyonya Ansen Pusuk. Untuk Nyonya Ansen Pusuk onma kondisi jabuni tene. Nah sadanai Nyonya Jamuluddin Sinaga onma jabuni kondisina. Jana bani hari Kamis bani sermon nalewat domai putuskon ase haganuk mahita Kuria GKPS Padang Bulan mendukung marhite teken list na bagihon bani sektor tabe. Kebutuhan kurang lebih 27 juta untuk 2 jabon. Ya, rencanahon boy mai pukah untuk renovasion bani tanggal 7 Desember 2024. Napar pudi hibah kursi gereja bani hari Kamis na lewat iputus kondo bahasa kursi sisa atau kursi na lama ihibahkon hubani Hasomanta Saresot Kuria GKPS Tanjung Rejo. Mengenai ting-ting perduitan, boy tonggor kita bani kertas ting-ting atapadong. Nalepak salah ketik pakon nalegan boy langsung dihubungi bendahara Kuria. Jana hanami makatahon dia itu pamahu bani hita haganupan. Kuria nado membabugal niuhur atau memberi persembahan bulanan. Lambin ipasu-pasu Tuhan tamah hita haganupan. Tuhan Yesus memberkati martonggoma hita. Puji-pujian pakon terima kasih mai sombong kono nami hubamu ham Tuhan Bapa nami negara atas maha palani halani hidup di hurmudo Tuhan. Boy hanami martupu ibagas malas niur sadarion marsar pakon hasoman nami sakuria ibagas mandoding martonggo mamuji pasok kam jana top kinari siol boy nami maha tamu Tuhan. Ipasupahasu hamdo pergolon nami hari-hari bagas minggu nadoma lewat Tuhan. Bapa na surga, hanami pe marterima kasih. Hubamu bani hasoman nami nadoma tambahkukan umur hubani sedia Tuhan. Mengharapkan nami Tuhan hamma tongtong namar mudung punu pergolon sedia ibagas AHP surah-surah yang disedia ibadi martambah umur ni sedia Tuhan persayahan nami Bapa. Langarong nalingot umbamu jana persaya doha nami na terbaik do wirehon ham marhite surah-surah ni sedia Tuhan. Bapa marterima kasih doha nami hubamu hubani hasoman nami 10 pitu halak nadum mamanjalo tohonan situa pakon samas iparmudu-budu ham dohoma Tuhan sedia ibaga semandalan itu 10 tahun waktu nalang ganjang Tuhan waktu naganjang Tuhan. Bereham kesehatan humbani sedia, dukungan humbani hagenuk keluarga, dukungan humbani hagenuk Kuria, janah sadarion, boy jalu sedia tohonan Tuhan. Yondos kona nami sedia huamu Tuhan, andoar ma sedion hagenuk panboy makorjahon, ahan adom ma itotapkon marhite tata dasar tata gereja nami GKPS Tuhan. Janah hama mapergogoy sedia. Ibagas keterbatasan sedia Tuhan. Bapa martonggo doha nami homa ubamu bana rencana-rencana ini kuriamu ibagas saminggu naloroh baik mai persiapan kebaktian pertonggoan sonang mani kebaktian seksi-seksi kategorial terlebih mai bani persiapan seksi Bapak ibagas makobaskon ibar pertongguan sona ibagadah permingguan hamma namar purbudu sedia Tuhan maka somane sedia andohar ibagas na malas diuhur sedia boy makorjahon haganupan bagian-bagian anu mai tetapun bani sedia baik perambilan para agenda penerima tamu pakon nalegan Tuhan. Bapa na surga martonggo nami ubamu bani ni umbah nami na dumma salose pakon nasihol mandalankon ujian penerimaan calon pegawai negeri Tuhan. Hamdo membotoh surah-surah ini bagus urni sedia Tuhan.
Nah pasti Tuhan hagarupan hanami mengharapkan si dia boleh lulus mendapatkan kursi sebagai pegawai di pemerintahan nami on Tuhan. Hai Tuhan, yudoskan hanami hagarupanin bagi nasida nasihol ujian ando harboi mempersiapkan lebih baik pergogiham sedia Tuhan ibagas nasihat boleh menjawab soal-soal nadama nasihol beri aku bani sedia Bapa. Bapa martonggo dotong hanami ubani orang tua nami lansia. Aman tongtong memberi gogoh bagi sedia Tuhan bagasna secara fisik lemah tapi percaya nami Tuhan mengharap nami Tuhan hamba mempergogi sedia ibagas tundi ibagas parondoson sedia hubamu Tuhan asih tetap sedia ibagas naringgas nihur mamuji pakon pasangapun ham godong hasam nami sakuria na ibagas pernah buritan na orang sehat pemulihan na jabu atau di rumah sakit yunus kunah nami hama Tuhan asih hamba tontong hambere hama lumon pargogoh humani sedia sana humani keluarga ibagas namun depingi sedia Tuhan. On matunggu nami Tuhan ibagas gurane anamu Yesus Kristus siap kop nami. Amin.
Sonari panorang nihita lau manangar hatani Tuhan, maka holongi naibata Jehovah apa hasoman jolma. Mandoding hita haleluya nomor 240 ayat sada pakon ayat 2 huhaholongi ham gogohku. Menine batana mangatasi haganu paruhuron imana mandamot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus. Amin. Salam mabata haganupan. Bapay nang kuryana hinarga ni Tuhan isi sehatan ini batado hita humbani buku Injil Markus bindu 12 ayat 20 das subani ayat 34 ase ibasaon hanami hubatagano titah si baggalan. Jadi Roma sadahala kumbani parisi ay naduk mambugi parsualan ay anjana mangahapkon tongon ni pambalosin ni ay bani si dia nini mamanukun si naijado si baggalan humbani titahin haganupan. Ibalo si Jesus ma, ondo si bagalan, bogi ma ali Israel, Tuhan, naibatata sahalak si do Tuhan. Anjaha, maningon haholongan mo do Tuhan naibatamu humbanigok ni hati-hatimu, humbanigok ni hosahmu, humbanigok ni uhurmu apa humbanigok ni gogohmu, napaduahon, ay ma. Maningon haholonganmu duha somanmu doskon dirimu sengdong betita naligan si bagalan hunjon. Jadi ini si boto surat ay mahubani tongon do guru do muhubani hasit tongan do nahi natahon muay ayma sada dunay bata anja sengdong naligan so balisi anjaha makaholongisi humbanigog ni hati-hati, humbanigog ni uhur, apa humbanigog ni gogo, anja makaholing aso mandos kondiri, bagalan duay, humbani ganub galangan si tutungon, agi galangan na liganpe. Dop ibogi Jesus, pandeni ay marbalos nini mahubani. Seng sadia daw nari biham hun harajaw ni naibata anja ise pelangbe
napak marsukun-sukun hubani. Sibar jaima dasni. Salom mabata galupan. Salom bani nasyam na baru manjalo pasu-pasu tohonan hasituaon sonay age hasamasan. Salom mabani nasyam. Bape nang hita ganupan. Ciri kas niha Kristenon aima holong. Naijapi hatoranganon ciri kasta aima holong. Asya tahun bani Jones tulu ya 10 umay. Jana aidu dasar bata bani guluhon karena begitu besar kasih Allah. Perbuatan nini batape idasari holong do. Maka perbuatan gulu ni ala nang persaya pe maningon idasari marhite holong aidu. Jana bapai nang ondo si bagalan nini bani teks ni ambilan tahun. Halin bahat bui nama diar na adong itonga-tonga ni guluta. Bagi do ajaran, bagi do pambotoh nama diar, na manggulu itonga-tonga pargulu kontak. Tapi isukun hon salah parise ubani Jesus. Naima bahat ni nama diar. Naima bahat ni aturan go bani hala jagudi. Seng sapita 10 tita na yondoskon na batahu bani Musa sangga idolok sinay. Tapi adong ope aturan-aturan na legan. Lebih kurang 610 aturan-aturan. Na ijama humbani aturan-aturan non. Si bagalan, si diaran, si jengesan, si betengan, si jagonan, si porlunan. Na maningon ijolom hita jolma. Totu bapay nang hita ganupan anggoy sukun kon ay bata. Bani haganupan na madiyar iatas tanohon ijado si bagalan. Bahat na madiyar. Bahat na perlu. Tapi ijado si bagalan. Ijado si betengan. Ijado si porlunan. Ase podah ni orang tua hubani niombah secara khusus niombah na marsikolah na siam niombah nami na sedang kuliah. Tongon bahat do na perlu. Tapi maningon natang si porlunando i palubi. Bahat do na perlu, bahat do na jenges, bahat do na madiar, tapi natang si perlunan si jengesando na maningon iparayak kita. Jana bapay nang sukun-sukunon sa sitong ni ay masukus-sukun pasal na ay mabahan ni aturan-aturan, na ay mabahan ni rambu-rambu, na ay mabahan ni namadiar i atas tanoon, na jado na buwi mambahen masuk harajaw ni nebata. Asi yujungi do teks niyam bilang taon, marhite sada hata humbani Jesus, hata yang meyakinkan. Ya. Nini banyak itu belum patah itu nih. Seng sadia daw nari beham
kun harajaon ninay bata. Ahado na maningon yorjaon hita ase masuk harajaon ninay bata. Sa sitong ni Aido inti ni sukusukun ni hala parisiyon. Sa tita Aido, ono beratus 10 aturan Aido, ang guaido nahado makorjaon haganu panay. Halak parisiyon pesadar do, seng tarkahuan ni makagulukon haganu panay. Seng tarhorjaon ni ase marhiti ne orjaon niyay buya masuk warajaon ni nebata. Hal ini paham kejauhian syarat utama untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kemampuan kesetiaan kita menghidupi, melakukan semua Taurat Tuhan. Asi ilajo ni do. Atap adong do jalan keluar naligan. Atap adong do na simpel. Iya, hira-hira sonai. Sok-sok kita ontini. Sok na siyam. Atap mardia pala 3 tahun tini. Ang guboy do simpel hinan kan, masudap kan. Iya. Iya, mungkin sana ni. Nahado pandita. Hasibu pudas gabi parhorja. Sing pala maningon 3 tahun. Sing pala maningon setia marsermon. Sing pala maningon setia upar mingguan. Partonggoan. Pelatihan nalegan. Pita sahali gila pandita idihuti mitor selesai. Adong do pandita. Ira-ira sonahe do. Parbualan bani teks ni ambilan tau. Ibalo si Jesus do. Suku-suku ni hala parisio. Ondo kakang ni hira-hira sonai. Ondo si bagalan humbani haganub dong aturan-aturan hadiaron i atas tanokon. Nini Jesus hubani halak parisiyay. Bogema ale Israel Tuhan nai batat tadu sahalak sido Tuhan. Si bagalan aima mangakui makaporsayai Tuhan nai batado si bagalan jana sahalak sido Tuhan. Jana pangakuan bani hala jauh di bapenang. Seng boy pita sahap. Seng boy pita hata. Asinini bani ayat 30 ay. Maningon haolongan mo do tuan nai batamu. Humbani gok ni hati-hatimu. Humbani gok ni hosamu. Humbani gok ni uhurmu. Apa humbani gok ni gogohmu. Seng suku makatahon. Porsaya doa nami hubani na ibata. Seng adong na ibata nalegan sobalin na ibata. Lang sukup. Tapi maningon ni orjahon doay. Humbani haganub hadirionta. Maningon ipataridah doay. Bani haganub parguluhonta. Terkadang bapenang. Maurah tu hitam makatahon. Por saya doang bani Yesus 100% pandita. Cas pandita 100%. Seng pala raguam. Bukti niya ha. Ijomma agak gagak mautik. Rajin doa hugareja pandita. Oke. Checklist 5 nilai ini. Partongkuan checklist 5. Martonggo oke checklist 5. Anari. Wahap anggoy sukun cepat. Mau kata 5 pe agak susah duitat ini. Membuktikan tongondo ia haulongi hita nai bata ibagas guluta. Jangan apa duahon nini Jesus. Seng suku maka haulongi maka porsayai bahasa sada pita
Jesus donai bata ai tapi nini bani ayat 30 sada. Napa duahon aima maningon haholonganmu do hasomanmu dus kondirimu pakon sambani. Ida kanami jam tene. Ya. Hita ganupan esensi ni aima makaholongi ne bata pakon makaholongi hasoman jolma. Ase dop kosi i porso setelah Petrus menyangkal Yesus sebelum 3 kali ayam berkokok dan setelah dia tersadar bani parlahoniai HP paimaai naima luar biasa ni pengakuan ni Petrus. Songon Petrus aima pengikut susian ni Yesus na paling berani, paling setia pakon nalegan. Jangan terkenal do memang ai. Petrus itu adalah tipikal orang yang meledak-ledak, emosional. Anggi sukun di pasal Yesus, oke, cepat do yang membalosi. Tapi banyak sadapan orang, sangga Yesus mengalami penderitaan lau isalib konai, lape to luhali dayok martawak, domai porsonia. Tapi ada kesadaran pada Petrus, dia bertobat. Janaahan ini Yesus. Petrus, lengkap nih boi holi basana samten. Holong do uhurmu baku. Ibalo si Petrus ma. Holong do uhurhu Tuhan. Sampai tolu hali bapai nang. Sampai tertekan use. Sampai pusok uhur ni Petrus membalosi balos ni Yesus ai. Holong do Tuhan. Janana luar biasa. Tanda ni holong uhurmu baku. Ahan ini. Parmahanima biriku. Jana ondo. Nondos bani nasyama soman nami na baru itah biskon. Tanda ni naholong uhur nasyam bani nai batai. Tanda orang percaya itu percaya hanya kepada Tuhan. Dibuktikan dengan parmahanima biriku. Parmahani ai bapak inang meluas dua etene. Parmahani ai boy do makaholongi mampardiate masarihon manramotkon makop pakon naligan. Bahkan ya tahun parmahan nama dia rai ibere do hosahni. Lau makop napin narmahani. Orang pala hosah ipangindo kurion humbani nasyam. Panorang gila. Ya. Ase minggu depan ulang mitodong na sermon. Iya. Pertungguan masih absen. Omada pandita. Iya. Malu jatuh sanggah pentak bisa na ya atap hubungan nih. Pentabisan minggu sermon hari Kamis do. Iya. Amela lalak pesta halani malas ni uhur. Berhentilah pesta-pesta setelah hari ini. Patar buebe ya. Patar buebe. Iya. Tanda ni nama kaholongi Jehovah parmahani ma biriku. Aido na do pisobuti horjani situa horjani samas. Tangadong. Ahana ibai ko hubani na cekon na hubak kuduai. Jadi cerita do anggo ya tahun kita mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus tetapi tidak mengasihi sesama manusia. Percaya kepada Yesus adalah mengasihi sesama manusia. Halani untuk kaido Yesus airo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada yang lain.
Laho makaholongi hita doa se roh Jesus ai. Pala manaro niya, pala mate iya, jana italuhon niya matianai, ase boy hita mona. Ase hita ganupan kuria na hinargan itu kan. Dua dasar rumus ni tini. Dua dasar rumus ni gabi halak na por saya. Percaya kepada Tuhan dan implementasikan keberimanan itu dalam kehidupan. Jana on kritikan don hubani gereja-gereja. Ase muncul boto nasiam kemunculan Kristen progresif itu adalah karena kealpaan gereja menunjukkan iman percayanya dalam konteks melayani umat manusia. Anggap pitah bujur do, yang lain juga bisa melakukan itu. Tapi apa tanggung jawab gereja sebagai orang yang mengatakan beriman maka ulung ini bata di tengah-tengah parguluhon ini. Gereja alpa dalam soal-soal sosial. Gereja alpa memelihara marmahani biri-birini. Masarihon na perlu, mamikirhon pergumulan, si taronon ni pagori ni kuriani. Akin itampili ko ni John tini. Si oliadong kon hita, au pedi duda. Ya. Rehab kecil-kecilan mak, pai malatihan ta. Mudah tahun depan boy hitam man rehab besar-besaran rumah ni paguri ni kuriata. Ida kita nakin. Memang sensitivitas ta ay na perlu diasah. Sanahado hita boy sinok modom itongah-tongah adong halak nalang tarpodom halani luhian. Iya. Sanahado hita boy menikmati hidup, tenang bercengkrama dengan keluarga i rumah, na lengkap ruang tamu ni pakon sopani. Hape dong halak asal rohu dan terpaksa meminggir di sudut rumahnya. Halani tayuk ni bocor halus keliling. Ase programon ya dumu sosok tu manghubani teks niam bilan to. So nahita marni pa bumaboy hubayang ko na yung gusaw tayo tini. Bati holi musim-musim Natalon agak tenang masih dia. Yeah. Musim-musim Natalon minimal lang bocor atap ni. Yeah. Agipe lape mungkin lape dong sopani atap podoman ni pakonalikan. Ya minimal lah. Halani memang lang tarhorjon hita terjawab gereja juga semua persoalan diakonion ini. Tapi yang terpenting adalah gereja harus menunjukkan hakikatnya sebagai orang yang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesamanya. Hase selamat makaholongi nebatama hita ganupan bani guluta marite na makarjahon holongai itonga-tonga guluta si ganup ari. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu na dopi jalwa nami. Tongon makaholongi ham. Pako makaholongi asoman nami joma. Aido tita si bagalan. Jana aido tujuanmu Tuhan rohu dinion. Ay menalo makaholongi hanami palu akon hanami. Humbani haganupan permasalahan pergumulan kehidupan nami. Jana untuk aido Tuhan hanami selaku halak na porsaya kubamu. Hadir itongan-tongan di dunia, hadir di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah sesama kami, sebagai pribadi yang mengasihi Allah dan Allah
menyuruh memakai kami sebagai alat Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Dan itulah kekristenan yang benar itu. Asih pasu-pasu ama nami agadupan Tuhan pagori ni kuriamu. Secara khusus parorja ni kuria apa-apa kong keluarga ni na baru ope manjalotonan pasu-pasu hasil Tuhan so nagia hasamason. Ipataridah si dia matuan nama kalongiam maka porsaiham mariti korja ni si dia si ganupari. Mandamot kon pagori ni kuriain bani haganupan bidang parguluhon ni. Pargoguyam si dia pasu-pasuham si dia Tuhan. Terima kasih Bapa hanami piaganupan pakai hamma lau makkorjaon holongin itonga-tonga ni gulu nami si ganupari. Tandani na yaulongi hanami ham Yesus Kristus. Ibagas goran mu hanami matonggo. Amin. Pai mapita galanganta tangarhita mahata nene batana gabi onjolan batalo manggalang na tersurat bani sada kronika saplono ayat 20 sia. Berema bani jahu baha muliau ni gorani buan magalangan anjaro mana siam hulu beni sombah ma jauh bah marpakian nama pasing sonari patupu hitama galanganta.
Mahita Jongjong. Martonggo mahita mangundus kon galangan tahubani tuan na bata. Ham tuan na bata bapa nami haruhan ni aganup. Humba mudo haruhan ni pasu-pasu ban nami. Hibiri hamdo ban nami gulu apa haguluan hari-hari. Ham Tuhan. Hijon yondus kon hanami do hubamu gulu pakon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Sailam bin margogo matongon hanami yasomani idop nyurmu. Apa pasu-pasumu bani na mandalang konorja nami. Papasing magalangan na ginalang kon namion. Gabi galangan na misbo ilobe-lobemu. Asilam biniargaw na nami tongon diar nilayak. Pakon pasu-pasumuin. Marhiti na pasaut kon harosun yurmu humbani gogo. Pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhiti Yesus Tuhan nami. Jaloham magalangan pakon tonggo namion. Amen. Bapa namin na inaguriatas, sain na papasing maguranmu sa ero maharajaonmu. Sa isaon maharosin yurmu inagurito ngawon songon na inaguriatas. Biryama ben nami sa daro naguluan ari-ari. Sa pamadosa nami sa kumpanasam nami, banidosa niya soman na madosa do paka nami. Ulangan nami bobayamu parlajuan, paluaham mahanami, humbani pangako. Misir man na siyam anja paruhuron na siyam mahatan ni Tuhan Yesus na magkatahon. Hani mado garam ni duniaon, hani mado panondang ni duniaon, gabi saksik kumahanima.
On hanami susianmu Tuhan, doma sirsir hanami gabe saksimu i duniaon. Sadarion rosi ujung ni goluh nami, hasomani anjaha pargogohi hama hanami. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan nai batamaham. I sondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu, jana maidop maurni mangidam. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu, jana i pasorap madameni bani tonduimu. Amin. Sambil marsi salaman hita, idoding konita doding melayani, pakon iri kujay mitor hulobe manasyam na baru manjalo tohonan ase marpoto. Nasyam parlobe haganupan, siyang katanon. Halani mangan ibag dohita ase ulang pada keluar nasiam ase ibagi si panganan hubagas doholi tong pe acara hubani siria na baru tabalhon hubatan lang palahu darat halani dilayani ke dalam makan bersama pakon sidia na baru tabalhon hubata genupan lang palahu darat halani makanan dibagi ke dalam ruangan gereja. Ondo Subani MC. Jadi marpotoma majelis na baru.